Ikenewa dingi kasih asiki pak kasih si bawan ni. Menyama dia namanya perisa. Amakir. Dia namanya perisa pak kau kasih asiki. Napa ni kau kasih asiki tayo nasumbang matandri ni lain na. 10 misa budi tata sumbangan 5 sabu na 50 tu perse dale tata bereng. Ya kung kataw sogi melo maberengi dale na 50 sabu 50%. Ya kung 100 juta dina na 54 juta na sumbangan apa pada. Teka re. Namay kare. Ya kung taw kasya si 10 misa budi na sumbangan 5 sabu siya ka perse na bereng 50. Ya kung taw sogi 100 juta dina na 50% na bereng siya ka bereng 50 juta. Mapat diisi. Tahu sogi suruh masumba 50 juta mapat diisi. Tapi ako to kasi sinasaplo mi sa budina ni suruh masumba 5 sabu. Maringan nasa namo wala manang. Makanya kadangkala orang lebih dermawan di saat dia miskin dibanding ketika dia kaya. Makanya itu hadisnya na palayolo nabi taman lam yaskur kalilan. Cedek jo na pau. Ya kode mulai syukuru ki cede malah dapat komai kai. Nah.